kwatira abapasitori hari itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi, hari na dimanche ya mbere y'ukwezi ndavyibuka. Pasiteri yari yatumiye abantu batandukanye ko yari mu bari mu pasitori. Niyo mu nyuma nabo bari uko nyene ndabari cyo gukora nk'umuhanuzi. Baramutelefone baramubarira tumva jewe kiye kintu wambare nkora naronse amafaranga ubwo yarirwa y'amezi 3 sindibuka wari kuzakoma weza ijya acte prophétique kiye kimenyetso gihanuzi umuhanuzi yambari Yesu ashimwe cyane amen. Wongera umushitsi rero washitsi n'abandi ibyo tubishingira indani. Yesu ashimwe cyane. Wizeye kutizera nuza kubikora uzabona amafaranga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen. Kandi ntabwo ari mu mwaka uza mu kwezi kuza, ni guhera uyu munsi n'ejo kuwa mbere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen. Sanga ari igihe nkunda amafaranga gusa. Yesu ashimwe cyane. Igihe nkunda amafaranga gusa. Yesu ashimwe amen. Ndamutse mugeza aho Cornera Yesu ashimwe cyane amen. Abayumvise barabizi bigitangura kuvugwa, twaravuze yuko kiriya kivugo bagikuye hano cyakuye hano. Yesu ashimwe cyane. Kiriya kivugo kera bavuga ngo ndakira singiruka ngombwa iki ndumva urabizi. Yesu ashimwe cyane. Cyakuye hano. Abayumvise ntabwo twandura, ntabwo twanduza, ntabwo dufite urukingo, ntabwo ibyo bitugeraho kandi turabyizera. Nta muyumvisi aragwara, nta muyumvisi aranagwaza, ibyo bintu mwumva bivugwa hanze. Ariyo mpamvu rero tubishimira Imana, twaragiye turababarira amabanga arimo, turababarira tubavuga ngo ni ukutandukana metero 3 kugira ngo ntuwandure, ariko bibagira kutubarira muhira abana. Urabona ko abana baba bajyana begeranye, naho nyine bibagira kuvuga ko umugore n'umugabo bagira imetero 3, bibagira kuvuga ko abana buri mwana yijyama mu cyumba kimwe, bavuga ngo nibarabara gusa uzagira imetero 3. Urumva barabyibagiwe. Yesu ashimwe cyane amen amen. Kuriya bintu ntabwo bica n'umuze, ntabwo bica mu kuramukanya no kugira ntebe, ntabwo bica hariya, ntabwo bica hariya. Iya ni imvugo y'abazungu baba birondera umukino wabo, tuba tubizi umukino wabo bariko barakora kugira ngo bigende uko babwiza kubigenza nyine. Rero ntukiteho iby'abazungu. Abazungu bageze muri tekinoloji ikomeye cyane. Abari hano nayo babariye nabo bari kurya generasiyo ya 5G cyangwa 5G izakora nayo babariye ubuhinga bari barakoresha. Ubuyapani bwaratanguye n'abari kubakoresha mu mabanki, mu mahoteli, ku buryo uba serivi ugiye muri hoteli ari robo gusereva ukayituma ikakuzanira komande igateka igutekera umurete byose no mu mabanki bari barakoresha ibintu bya monnaie électronique ku buryo amafaranga ugendana kugira ngo zironke ubugingo kandi zironke busagutse pukereja la vie en abondance. Hano iri jambo ritubarira iki? Ritubarira igisuma icyari cyo. Igisuma gifite imico 3. Icya mbere ni ukwiba. Kwiba iki? Igisuma ariyo dayimoni, ariyo satani, ariyo Lusiferi azaba nuko yakwiba wewe, akakwiba ibyawe, ubutunzi bwawe, akakwiba umunezero wawe, akakwiba amafaranga yawe, akakwiba urugo rwawe, akakwiba urubyaro rwawe, akakwiba imyaka yo kuramba yawe. Buri kintu cyose uzi ko ufite uburenganzira, nta kindi n'icyo satani akora cyose usuma akora. Uretse kwiba, iyo amaze kukwiba ashobora no kukwica. Icya kabiri ni ukwica. Hari n'abantu benshi amaze kukwiba akakwica. Igihe akwibye amagara yawe akaguteza indwara, mu nyuma aca kutwara ku mpande. Urumva ko abakwishe se n'abakwishe n'abantu urumva ko bagiye kwiba barabica, babibye amafaranga no kubica barabica. Ibyo ni byo satani akora, nibyo umubariza akora. N'ugutikiza rero nta n'isigariye na cyakora cyasigariye.
arazimya n'amakanda yose, ari isakoshi yuzuye amafaranga akayitwara yose, ku buryo gusubira gutoboha bizagenda nyine ukundi. Hari abo byashikiye isoko ya Bujumbura yasha, bari bafite nk'ibibanza 200 n'amafaranga bayabikayo, yewe hari abo byakunze nyine barasura barenganata, ariko abagiye kuragira no gutikiza ibyo ni byo rero rwariza akora. Ariko Yesu Kristo aravuga ijambo ry'ihumure, nanjye icyazanye kugira ni ukugira ngo ahubwo mpindure ibyo byose. Ahari indwara ntashire ubuzima, ahari ukurira ntashire ugutwenga, ahari umubabaro ntashire kumererwa neza, ahari inzigo ntashire amahoro, ahari gukekeranya, ahari stress, ahari ubwoba ntahashire igihushane cyawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Sizi ko wari uzi ko gushabura ari bibi. Gushabura ni bibi. Uzagashakure nawe kuko bivana n'uguha amaraso. Kubera gushabura bituma urwara igitigu. Abantu bazarwara igitigu ni abantu baba barigize ishavu ryinshi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo naho washabura ntukareze ku mugoroba ugishabura. Kubera iki? Si icyaha gushabura, ariko igihe ushavuye umwanya munini, igihe sitigarde yoshavu umwanya munini bigutuma wakwibwira kugira nabi wa muntu yagutera ishavu. Ariko ushavuye Sendero Mari kubona Yesu Kristo yarashavuye mu by'iki gihe agenda mu nzu y'Imana agasanga bariko barakorera urudandazwa, bariko baradandaza bakoka umusaga kamesa, umusaga kamesa ubona 500 bisi. Muri ibi bintu mu nzu y'Imana birahaba. Yesu ashimwe cyane. Arafata arasaza atoya ibintu byageza kuwaho. Nuko rero yarashavuye gushakura, kizira gushakura ukareza. Icya kabiri inzigo, icya mbere nubwira ishavu ukabikomeza ishavu, uzaba uri kuri kwegera igitigo, uzoza kugusengera igitigo. Ntukaze rero gusengera ku gitigo wari kuza tugusengera ibindi kandi ari wabyikwegera. Icya kabiri ni inzigo n'imicaho. Inzigo nimbi nayo bituma urwara amahaha. Bariya abantu rero uzakuvuga ngo barwaye amahaha, uzasanga ni ikimenyetso cy'uko bagize inzigo y'imyaka myinshi. Reka ayo mahaha nyine azobahaze nyine, urabyumva nyine. Yesu ashimwe cyane. Inzigo nta kintu izana atari ukukwica. Ubundi hari umuntu yavuze ngo tibyageze gute, yari umugabo ni inyishu nawe uri hamwe inyishu ucerekeye inzigo. Uwo muntu yaraje agira kaka, abanyabujumbura barabyumva, abuze amakaka barabyumva, agira amakaka imbere y'umuryango, uriya muryango uri principal. Wa muntu afata ubusuzi biki tumiriza uriyo kuyakura aya makaka, ngoma namwirukanye inyuma ndamufate agaruka kuyakura, aca afata iyo busuzi ya kabiri, uriyo ko ndayakura nakorera isuku, reka nirukanye ngende. Aratunga umunsi wa mbere biramuna kumufata, uwa kabiri wa gatatu, umunsi wa karindwi amufatira Tanzania. Ya makaka nayo hari ikintu cyitwa decomposition. Aba yatangiye kwidekompoza, inyo zirinjira mu nzu no mu cyumba. Agarutse yasanze abo mu rugo bambaye amashini. Araraba ati none naho wafatiye Tanzania ndayakure bigende gute? Hayo mbona yamaze kugira urabyumva. Urumva icyo kibazo, iyo ni ingaruka yo kugira inzigo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ni ingaruka yo kugira inzigo, yakugiriye inzigo. Ubundi icyo yari guca akora ni kihe? Yaca afata papier muri toilette agakura amakaka afetene, hirwa aragenda muri Tanzania kumurondera iyo yageze, hirwa aragirane nazambara zakorera zari gufata baba. Nugira rero inzigo, uretse ko wowe ukora amashimisha Imana ntazi ufite ikibazo. Ikindi, iyo umuntu ahagaritse umutima akagira akenga, akagira amayiketide mu mubiri, nabyo ni icyaha. Ntugakikiranye. Yesu ashimwe cyane. Bijya bituma uzakora esitoma barabasha ngo stress itera, ntabwo ari stress, oya, no gukekeranya ukagira iketide mu mubiri
wawe mu buzima bwawe. Ibyo birakukwegera rero indwara ya esitoma y'abantu mu mushishito mu kirundi. Stress nayo ntukagire stress nayo uzavanye ibintu bitera stress. Nugira stress ni ikibazo, uze wirinde n'ibitera stress. Ibintu bitera stress ni abantu babi bari batuma bakora stress. Icya kabiri bitera stress ni ukumva amakuru mabi. Hari abantu bose bari mu magurupe WhatsApp bakubarira amakuru mabi akuranda umutima. Sinibuka uwo muntu uwo ari we, ariko umuntu yarasengeye hano yaragera mbere ati jewe ntabwo numviriza RPA, ntabwo numviriza iradiyo. Ati kubera iki? Ariko araza kuzungu ati ntabwo numviriza, ndi kumva yavukiye hose. Ntabwo ndashobora kumviriza iradiyo. Ati kubera kutumviriza iradiyo? Hari igihe kimwe numviriza iradiyo yitwa RPA, aravuga jambo nyine cyo navuga ndari hose. Ati hari muri David Kenzi tinamaze iminsi tuboresha nafati nego aragani nzasubira kumviriza. Ndabona ngati biza kumviriza radiyo mu FM imisi yose kuva gatatu mu gatondo. Yesu ashimwe cyane. Rero kagiye kumviriza ibintu bikamuca umutima bigatuma nyine uwo wabwiza kumera umuntu araje nk'uko Imana yamwibukije n'uwitwa Bilisi. Yesu ashimwe cyane. Evangeliste Bilisi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Ntukumvize rero abantu bakora amakuru mabi, uzumvize abantu bakora amakuru meza. Amen. Yesu ashimwe. Bakora ati mbaye hameze uko, bakorera uti muri Montreal hameze uko, ugeze ahantu muri USA cyangwa Washington hameze uko, ugeze ahantu kwiba Kidege ya tapi iri muri Birayamiri hameze uko. Kugira ko bari izagenda kuzamede peace. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umunsi wa mbere ndagenda kuri tapirwa nabaye peace. Yesu ashimwe cyane kuko sinaronse umuntu amaza kugira ko kintu kigenda uko wifata ukapabura yuko uvuye mu uyu munsi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Ikintu cyose utarose umuntu akubarira byakugora nyine urinda ko wakwigisha kuko ntubizi bisaba kumenyera. Rero nawe uze urondere umuntu uzagira abagenzi abantu bakubarira amakuru meza. Yesu ashimwe cyane. Amakuru meza ibyashara biri ngaha aho wakora ibyagenda uko yakora ibintu byo kubiguteza imbere, apana amakuru mabi. Ntakurangira amakuru mabi y'ibiziga y'abantu bapfuye. Hari abantu bagejejwe gutanga amakuru mabi kandi ibyo nabyo ni icyaha, ni bibi. Akerekana ko yapfuye uri mu isanduku, muri iryo sanduku byadufasha iki, bakamanika ko burindwi. Wabyandika ko bazi ufite gushaka ifoto yiwe ukavuga ko yitabye Imana, utiriwe uramushaka umusaraba na biriya bintu byose na ziriya ndome zose. Ikindi ubwoba ni ikintu kibi cyane. Ubwoba kandi buva kuri Satani. Ubwo nabwo umuntu agira ubwoba, uzagira ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Ubwoba buva kuri Satani. Ubwoba buzatuma urwara amafyigo. Nugira ubwoba ukajugumira icyo cyo cyose uzatuma urwara amafyigo. Buri kintu cyose resitasiyo yose uzagira ubwoba. Abo uzavuga ati turarwana n'iyo situwasiyo. Uzamere nk'abababo bagenda utatakiriye agiye guca Kanani, maze Yoshua na Kalebu bagarutse baravuga bati abo bandi ibintu bavuze nibyo, ariko hari ikintu batabariye kuko hagiye abantu 12 baseruka imiryango 12 bagenda bamwe baragaburana mu mpande zine. Bagarutse buri muntu wese yabwirizwa guha raporo uwo mu muryango wiwe. Abagacumi babariye mu muryango wiwe tubize rero niko n'igihugu cyiza bitema amata n'ubuki tari bashaka akantu ka kondisiyo, ariko nubwo ari umuntu agashaka akantu ariko mu Cyongereza ngo bati ngo nicyo umuntu afasha bizi Icyongereza nta Byongereza neza agashaka kandi kantu, hari akandi kantu kazoba mu bisanzwe iriya jambo rya mbere abari kubwira abari gusa ngo ariko ngo hari ibigabo n'ibiri
utwe turizige imbere yabo. Barabitegereza, bamaze kubitegereza ba bandi babiri bashyize mu miryango yabo, barababara ati ni igihugu cyiza tuzagishikamo bimeze neza, bavuga amahoro meza. Baragira inama, bagize inama ba bandi bavuga ati mwebwe murabaye sikoro, murabaye sikoro, muvuga ngo Imana iravuga, Imana ikora ibi n'ibi n'ibi, si byo na gato. Barababariye atumiriza, bababariye iki? Ntibatubariye ari ibigabo birebire bigeze ukuboko n'ubu. Ibyo byose ni ukuri, ntabwo babeshye, tari nabo bongera ko ari hari ibyo batababariye. Bumva ngo bahimbe bya bindi. Bariya bagabo niko barebana, ariko tuzobajya mu mutsima. Yesu ashimwe cyane. Urumva ko kwizera kubera bari bamenyereye umutsima. Rero nawe ndeba isituwasiyo yari yose ukagira ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Ntukagira ubwoba nk'abo bantu ba mbere, ariko ugati ahubwo iki kibazo nzakijya nk'umutsima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntugatinye ko bagwasuma kuko witiye bazayiguha nini. Uzabwita ahubwo nibazi kuri b'amasomo nzajya kujya kwa mata, sinzigera wakunda. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo azaba ari nk'amata. Amen. Waba uri bibarira aho yaba ariko arabitegura yaca yiyongera ati n'uwo muntu ni ibiki, agenda na antidote. Yesu ashimwe. Kuko nibyo ugenda na antidote. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzonyuburozi incumu zawe. Ibyo ni umuntu yizera. Iyo utizera unyeruburozi urapfa. Siko biri ukwizera. Ibyo wizera ibyo bikubaho. Wizera ko umukire uzaba umukire. Yesu ashimwe. Uretse ko abanyeshengero hano twese turabakire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dufite amasezerano y'uko buri muntu agendera amafaranga angahe mu mufuko adakenera gukoresha. 50,000 ubu ni umunyeshuri. Aba ni abanyeshuri nibo bagenda na 50,000, bazagenda na 50,000 badakenera gukoresha. Ariko aba hano ni miliyoni 5. Yesu ashimwe cyane. Nabo bari mu yagendana miliyoni zingahe zabagirira Yesu? Ya zine zabagirira Yesu. Umunsi sinabona ufite miliyoni 4. Yesu ashimwe. Zamanira imbere zaraba imifuko imbere n'inyuma, miliyoni nta muzabibona n'amavuta yayo, kandi yose n'ibonye byakoresha. Amen. Amen. Icyo wizera nicyo kikubaho. Hano twizera kuramba tugashikana imyaka 120 ya Mose. Noneho abazungu babihinduye bakoresha ibyo asegeje, ariko barakora akantu kararangiye na kapareye bagushiramo, wowe ukavuga tumiriza iri kuba imyaka 200. Uranyumva? Bakakagushiramo bacuvuga tugashyizeho uyu munsi ushaka kuzaba imyaka 200, ukabuze n'umunsi n'itariki n'isaha uzapfira, usiga byose waraze bikakongereza imyaka. Ushaka witegereza neza ati none kuko imyaka 100, 200, 300 ku buryo nasubirwamo. Turi kumwe. Yesu ashimwe. Urumva bazuka aho bageze. Turamba rero iki kibazo nabo bari muri iki kazi bamaze kubikorera. Bari babonye bamupimye ati uzakubona kansera yo mwibere kuko niyo yishinye ku wawe. Reka rero tugice kugira ngo uzashikare ya myaka, sinzi imyaka yavuze, ariko ashobora kuba yavuze imyaka 150. Wishakira imyaka 150 muri byo muri Amerika baramaze kumukorera. Rero turiyo ku bihugu bitandukanye no muri Swede baratandukanye baramaze kubikoresha utwapareye turabagwa gushiramo bakamenya ibyo byose. Nabo utwapareye dufise biye byo ku kibuga cy'indege bizasubira kuko bazaba bakuze. Biye byo gucekinga ahantu winjira bakaza bakaba bafite ibigwanisho ngoya uzinjira uko nyene bazaba babonye kiva muhira hose ntabigwanisho afise ntabwo ugene mu ndege. Kera ibyo by'iterambere bitaraza uri mu ndege waragenda ukaraba pilotari, ariko barabikuye. Kera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura waragenda ugahagarara ukaraba ingezi ziko ziragira. Barabikuye kubera ibintu bazanye byitwa mu iterambere. Bonyine abazungu kubera babikoreye bashyira abantu mu bwoko. Urebye bakubikura ku buryo winjira mu ndege ntawe uzagusohoka, ntawe uzagira ande, kuko bazaba bakuzi. Bazaba bazi akunda kurwara ibi, urwara ibi, bizongera ukunukunukunuku. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Mahaguruke dusenge.
mabwirizwa yose abigishwa babaza Yesu Kristo tinone ko ari ibwirizwa rivuga ngo ukunda Imana yose wikunde kuruta byose, usonere so na nyoko, ntiwibe, ntiwice, ntusambane, ntibize gusambana. Ameruka amabwirizwa kera. Yesu ashimwe cyane kuyatondekesha neza ndabiruka kera. Amen, amen. Ariko ay'ingenzi ni 10 Imana yahaye kuri Musa. Aramubarira ati none muri ayo byose iruta ayandi irihe? Muri ayo yose iruta ayandi yose ni rimwe, ni urukundo. Kuko ayo yose akuye muri rimwe ryitwa urukundo. Umva, nugira urukundo muri wewe, nugira urukundo mu mutima wawe, nugira urukundo ku kazi, ibintu uzaronka uzagira amahoro no kubana mu busabane n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. N'ubu udafite amahoro ku kazi, n'ubu udafite amahoro mu rugo, uzorabe ese nta kintu kibuze muri jewe. Urukundo, uzagira urukundo, uzagira urukundo. Ikindi, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ku munsi kuri situation zizabirimo, Yesu ashimwe. Kuri situation zizabirimo, ntwizanire ngo ndatweze. Sinzi ikintu cyane kwisi cyacu, ariko nawe urakizi sinakamara iki kintu cyangwa nakamara iki kintu aratwega. Amen, amen. Yesu ashimwe, aratwega. Rero uzabikora bizagufasha, bizagufasha. Rabashekere zamura amaboko yawe, rira bashekere, rabashekere, rego shikere sikaya. Suyama yao wazana amaboko. Utumwami Yesu Kristo ni imbere yawe, ndakwizera. Urwanda rukiza warapfuye urazuka. Uyu munsi wa none twibuka isabukuru ry'ishengero ryawe rimaze imyaka 3. Umbabarire aho nakoze nabi, aho navuze nabi, aho nitwaritse umurimo wawe Yesu Kristo, aho nitwaritse umurimo wawe Yesu Kristo. Ndakeneye kugukorera igitangaza ku buzima bwaje, ndakeneye kumpa umunezero, ndakeneye kumpa gutwenga, ndakeneye kumpa amahoro, ndakeneye kumpa kuramba mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndakeneye ibyiza, ndakeneye kubohoka, ndakeneye urugo rwiza, ndakeneye amahoro mu rugo rwaje, ku kazi kaje, mu gihugu cyaje, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyiza byose iyo biri hose bizeho, bizeho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Tugiye gutangura ubundi mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Reka ntangurane umwaka n'ubuzima busagutse, n'ubuzima busagutse mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima buzira ibibazo, ubuzima buzira indwara, ubuzima buzira gukehanirwa mu izina rya Yesu Kristo. Amafaranga azokwama anyuzuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Amagara meza azonyomako mu izina rya Yesu Kristo. Zakwama ntera imbere, zakwama mu bwiza, jya mu bundi bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abari batuzamura iyo ndirimbo, iyo bintu wabwira Imana maze wibwire fake n'icyo kintu wasaba Imana. Turi tariki 7 rabashekereya uku kwezi tugiyemo, muri uyu mwaka tugiyemo, n'icyo wasaba Imana ku buzima bwawe. Imana wakora kino kintu mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni Alpha na Omega, ni Alpha na Omega, ni itangiriro n'iherezo. Yarabanye natwe ku itangiriro, yarabanye nawe ku itangiriro ry'umwaka. N'uyu munsi tugiye gusoza umwaka, turasoza umwaka, ariko kandi dutangura undi mwaka. N'iki kintu wasaba Imana rabashikire nawe ndirimbo utanga mirimo yawe wasaba Imana, uraza gusaba Imana rabashikire
abyaye rimwe sikaya bashekereye, abyaye rimwe raba bashekereye, yigeze gutongana n'uwo bakorana rabasha kumva akora mu bintu byo kwa muganga sikaya basha, akabona mu ntoki ziwe afite imiti sikaya barababa, habona umudamu abyaye rimwe sikaya baba rebo bashekereye, habona umugabo wiwe akora mu bintu rebo politike y'amategeko rabashekereye riya babarakara sikaya mashikaroya ahagarara muri kino kibanza riba bashekereye Holy Ghost amavuta raba baba bashekereye sikaya raba baba sikaya bashekereye raba baba kuza muri kino kibanza ni kubona n'abantu bakugambaniye rero shekereye baragutega bifuza ko wapfa baragutega umutego ku buryo ugeze kumva uriko urababara ibintu bijyanye n'uburozi cyane twaza uburozi isumu ibintu by'ibyaha mbere warumvise umuntu umeze nabi ibintu abantu bakugambaniye urabazi mubazi wakacubizi raba shekereye sikaya kuba kuza ibintu hirya kwa mwana kumara kukaza na kumbero nabo muri kuratera ariko kuba kuza uyu munsi yegeranye mwizina ryayo nagira mboyo muri kuparo rabashekereye sikaya bashekereye ikindi kumva imana ikiri gucishije mu bari wari mwizina rya Yesu Kristo wa Nazareti iraranye asero izina rya Yesu Kristo n'amaraso yawe n'izina rya Yesu Kristo akiza amahoro azana imbaraga mu izina rya Yesu amen nyako gici raba shekere sinageza sikaya bashekere raba bashekere numara byinshi igiye kuvuga ku bintu byinshi sikaya bashekere umva kile ni kumva raba shekere kumva sikuwa kubonye ndaryamye ariko ni kumva uri umukozi w'Imana sinzi uburyo ukora ariko urumva kurakora Imana uri umukozi w'Imana ntabwo bizi sinzi gusengera ariko mu gihe runaka bazagusiga bazagusengera uzaba umukozi w'Imana mu izina rya Yesu yagusengera kandi yagusize ubugeni bizaca birangira Yesu ashimwe cyane
cyane. Amen. Rama si ibyo sinariza abashikiriye kumva ikuza rama bashikiriye sikaya birahera Imana ngo yitegereza ukazi kawe kwa mu izina rya Yesu. Rama bashikiriye kumva waramaja atari neza yavuze kuri Mariya yawe lakini kuri Mariya yawe sikaya bashikiriye Imana yakuye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abashimishije kumva witwa Deta Parachi witwa Deta amashimishije kumva witwa Deta iya bashimishije ndirimba y'amavuta komeza ndirimba sikaya bashimishije Rama bashimishije sikaya ikumva hari inyenyeri yawe kuko uzahasize kuruwaja ariko Imana ikubona inyenyeri yawe ubusitari mu izina rya Yesu. Ikuja ubusitari mu gifaransa bwari y'umucyo kandi ubizi utabizi ntabwo ubizi uri umuririmbyi uzamurinda akomeye cyane mu izina rya Yesu. Ikundira rwaje na koraso harimo turi umuririmbyi muri buri Imana yashyizeho mu izina rya Yesu Kristo wigeze kubwira komera amashyi menshi Imana ikindi n'ubishije mu gihe kiri imbere wigeze gusenga uvuge wibuka je nabo tuzina siko rambashije wigeze gusenga ngo uri n'indege navuze mu kirundi kirumvikana ndabitomore wigeze kwibwira kugenda kuba hanze birumvikana icyo kirundi wigeze kubyumva cyane mu bibi komera amashyi menshi Imana uri n'indege mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Birabaye mu izina rya Yesu. Eva kumuri Yesu uvanye muhirani naburi Yesu rabashi nida tuye kuzamu kugira ngo byari umugamba kubona byinshi cyane kugira ngo Yesu ashimwe cyane ariko kuza hano hari ibintu kuhoye biriya by'amafunguro abibona hari ibintu byo kubanza guterekera kubutuza hano Imana kuhoye uze kubareba gukora kubona usabona wabyumvishije bagira ibyo gukora uze kuzabona twibabiti wabyumvishije ndari kubareba hari n'amabara ubwoko bwose ariko kubutuza hano Imana yakwije mu izina rya Yesu.
batugore baramuhereza abana uzasoma hariya bitari birimo n'abashinganye bihave mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ari kubona hari ibitungwa wigeze korora biba byapfuye, ni byose ibitungwa hari ibitungwa wigeze korora byumva ibitungwa wigeze korora ubona hari ibyapfuye kandi kigeze gupfa babyita gupfa cyangwa bavuga gupfa ku bantu ibitungwa kandi bavuga byapfuye. Ibitungwa niko n'abagabo ibitungwa birabaye mu izina rye kumera amajwi menshi nawe ikibanza wo mwazana nyuma yanjye agenda gusengera aho mu kigo
dufite umunsi umwe gusa ku wa gatatu dimanche ibikorwa by'ishengero byarakorana maze kuzana umushyitsi barambarira bati twazanye umushyitsi muri hoteli ko ari wo wamwihitiye byose ukunguruza ukagenda hagati mu gisagara tukagenda kubaza kuri hoteli Panoramique bambarira ibihumbi 800. Muri icyo gihe amashitani abaye menshi haboneka amashitani y'ibihumbi 6,610. Urumva rero amashitani y'ibihumbi 18 kugenda mu nzu y'ibihumbi 800 gukora yenge gusa ukwezi n'ibihumbi 800 ntibyahagaze. Niho rero haza umuntu w'umudamu nari nahanuye musaza we amugira jije perezida amucyubita ijambo cyarazana ubwatoki amara umugabo wanjye yamenye kugira ngo amusengere ambarira amaze umugabo we akorera ambarira mu kigo kinari ntagira mu kigo ahubwo urabaniza tunagenda twashyira iminsi nagurira iminsi birakunda turatanga naho twatawe muri 12 maze dutanga neza itariki 16 z'ukwa 12 twatawe maze dutanga neza ukwezi kwa mbere n'umunsi w'ikontara yo gukorera hano. Muri icyo gihe cyose twaciyemo kuko hari ishengero ntabwo ryari ryarandeze nayo isi yari yarandeze ndababarira tukabona kuri gatoke muri Pantekote y'u Gatoke niho nakorera none turahaguma turakora twarakira ibibazo ariko ibyo bibazo byarabigishije biradukomeza na cyane cyane niho nari narasengeye ndanatunga mu nzu ndanigisha niho bagarutse baba amahoro kuranga mu Kirundi ariko kubishingiro atari ry'umuntu ishingiro rya Yesu Kristo ishingiro rya Albert cyangwa izindi rya pasiteri ishingiro rya Yesu Kristo nyine gushinga umurimo abazi impamvu yabishinze kuko byari bigoye nabone abashaka batanga yari amashaka mabantu cyane bigasaba yuko kugira wishyure ugira gufata ideni cyane nawe muze wanini nari ngewe n'ubwanjye akaba ari byo kugira ngo ukore umurimo w'Imana. Byari bigoye rero gushikaho niho mu nyuma twagira isabukuru y'imyaka 2 ishengero ryayo n'uko ari mu mwaka w'izina y'abantu ndabarira ku ishengero tugomba tubwira anniversaire kuko n'ubwacu turagira anniversaire abana bacu tubagira anniversaire ntibasiba. Ishengero ni ihuriro ry'imiryango tubagira anniversaire none ishengero twagira anniversaire tugashimira Imana kuko yatugiriye umwaka wese tukayereka umwaka uza n'abadiplome turayafite n'abadiplome cyo twatugiriye anniversaire y'ishengero turabariki barabinyemerera bwa mbere hasigaye isi tubanza kwe ushobora kugira anniversaire twe tumaze imyaka 15 anniversaire twagira ubundi mwaka amaze gutera kubasubiza amafaranga tubwete bishoboka n'abantu bavuze anniversaire
abakozi b'inakuko ubwo rero ntusubire ku izina ryacu kuko izina navuga ngo ubwanyu tubaye n'izibiri kina telefone imbere ya pasiteri namutelefone namusanga nk'aho amugano namubaye aca telefone amusanga porogaramu ari wishopu yari muri Canada yambaye ko ari hano yaje ariko maze kumaza gushika mu isi migeri niya umurundi umuzungu amubarira yari bishibuye ati munyarukirize umuhereze ibigero byose Yesu ashimwe cyane kuko ndamuzi turi mu gatoke timunyarukirize yongera ko n'ikindi uti buri muntu wese azakenera umurongo w'Imana ntiyagire umuntu azamugora muri iyo ngingo yongeye rero ashaka ubwigenge turigenga ubundi muri pantekositeri haba mu Burundi no ku isi yose narose kandi ko kuyimenya ariko akana cyane mu nteguro cyangwa mu iganiro zayo ntabwo hari umuhanuzi harimo abantu abapasitori n'abasenyeri ababishopu abaprofeti bari abapope bari abavugabutumwa b'abanyagisite bari ariko kubera asanzwe azi arebera ati ndaguhaye ubwigenge Yesu ashimwe cyane uko ubyumva n'ibyo tugenda dututu n'utose cya presentation amagambo rero twamaze kugira iyo zina turatuma ko undi muntu w'umukobwa aturuka mu gihugu cy'u Rwanda tuzi ngo agiye gusaza imitima ntumbaye gusanga urusengero ishengero yicara yitwara agenda gushinga urusengero icyumba cy'amasengesho mu cyaro niyo agenda atwaye n'umuvugabutumwa twari twasengeye yitwa Rafaeli n'umudamu we inyuma y'ukwezi tuje kumusiga n'abandi ariko dushima Imana y'uko ishengero ryakwiye akazi kubera akazi n'Imana yari gukorana ibyo rero byari navuga ibyo twaciyemo ariko nyemerere tugabarire n'ibyiza tugezemo ibyiza tugezemo uyu munsi ni uko ubu iminsi yose kuwa mbere hajya muri Centreville kuri hoteli Pacifique twari dufite amasengesho y'iminsi ibiri guhera saa tatu kugeza na saa munani z'ijoro twateguye amasengesho y'abandi bakora bakaruhuka saa sita kubagirira serivisi ya deliverance ubuhanuzi no gukira indwara serivisi ya kabiri tuyitanga saa munani na nusu tuyitanga saa kumi n'imwe bajya baba batashye saa cyenda cyane bajya baba bafite akanya ku munsi wa mbere umunsi wa mbere sigura iki ni lendi abazungu bavuze lendi bari kubiri mu ijambo bita line ukwezi cyangwa lendi icyo bisigura niyo mpamvu twatoye uwo munsi kugira ngo nta muri bw'iyi Centreville tubereye kuko twumvishije mu hantu bigora gufata bisi zibiri cyangwa zitatu ariko si byo turindiye tuzobara mu minsi mike nitwamara amezi abiri tunatabaza kuko tuyishyura amafaranga menshi ukoranye isafari imwe nishyura $150 hanyuma byamaze kuba tuzitora ibihumbi 10 kuko muri Centreville no kwatanga amafaranga menshi umva rero sinzokomeza igihe kirekire mbonye ko abantu benshi baza gusenga ngo bakire n'umukira wowe ubwo tuzabigarika ibyo twari byo twiyemeje kubizo kwagura umurimo w'Imana ibyo bishasha tushimira Imana
ikindi cya kabiri cyiza ni uko twashoboye gushyiraho ABTV, ni televiziyo ikorera online. Ugiye kuri YouTube cyangwa ukagenda kuri website aho ukandika ABTV ukabona nari ushobora ibiganiro bitandukanye. Iyo televiziyo ikora bisata bitandatu cyangwa imisozi itandatu. Iyo nagira basubiremo umusozi wa mbere, umusozi w'umuryango, turagira ibiganiro bijyanye n'imiryango, ibiganiro bijyanye n'imiryango murabizi bitandukanye. Turavuga ku muryango, uko Imana yateguye buri muryango. Turavuga ku biganiro bijyanye n'ishengero, ishengero kugira hano nyine ariko n'abandi baba bose bari bayigize musobe gutuma ABTV kugira ngo ibashyikirize umukoro. Bwa gatatu turakorera ibijyanye, turakora ibiganiro, televiziyo irakora ibiganiro bijyanye na bizinesi cyangwa imyuga n'ubudandaji n'ibi bijyanye n'iterambere. Ufise ibyo ukora by'iterambere, urasudira, ufise salo de coiffure, uradandaza, ikintu cyose ukora kiguteza imbere, usohoke kuri ABTV ize kugira ngo ikwiye kuretire abantu bamenye bamenye ubona aho ukorera, ubashobore kuza kuraba ibyo byiza, izo serivisi utanga. Ikindi turakorera ku misozi witwa sport et loisir, novuga mu Kirundi kwinonora imitsi no kwidagadura. Rero inkino turazikunda, inkino ni nziza, inkino turazikunda ni nziza. Abasengera hano barabizi, nabo bari amabanga arindwi atuma umuntu aramba kandi aba umukire. Kimwe rero ni ukwinonora imitsi. Ikindi cya kabiri ni ugusenga. Cya gatatu ni ugufungura, na cyane cyane ifunguro y'agatondo. Navuze amabanga arindwi bikagaragaza na cyane cyane ifunguro y'agatondo. Umuntu ahagaze aruhuka, ifunguro y'agatondo. Turakorera kuri umusozi wa media, itangazamakuru, tugatangaza amakuru mu bizaba ejo, hirya y'ejo, tukavuga amakuru atandukanye yo ku isi, tukavuga amakuru atandukanye kuri televiziyo y'ibintu bitandukanye by'ubuzima. Turakorera ku musozi wa gatandatu wa edikasiyo, kubera Imana yari imisozi irindwi. Umusozi tudakorera kuri umwe gusa, umusozi wa politiki. Ntabwo dukora umusozi wa politiki, tuvuga iby'imigambwe mu bintu n'ibi, oya. Ntabwo tuvuga politiki muri rusange, ntabwo dukora kuri umusozi wa politiki. Ariko iyi misozi yose turayikorera ko harimo n'uburezi, edikasiyo, kwiga, tuganiriza abantu kwiga, ababyeyi gushyira abana mu ishuri, muri Yesu Kristo yarize, tugasenga n'abana kugira ngo bagire mu ishuri. Ibyo rero ni byiza, biri mu ishengero twashoboye kugeraho, twakura tukagera muri santere no gushyiraho ABTV. Tugahamagarira rero buri muntu tukiri kuri ABTV, tugahamagarira umuntu kujya kuri YouTube cyangwa kuri site akagira sabone, subscribe kugira ngo ibiganiro byose akomeze abihunga akabikurikirana. Ikindi twashoboye gukora umushinga witwa Professor Joshua Sikari wa Dar es Salaam, yarashoboye kuza twagize ibihe byiza nawe, kandi yarafite ubutumwa, mesaje yahawe n'Imana. Ariyo mpamvu dushimye kubasubiramo n'abashyitsi babyumve. Turi mu gikorwa cyo kugura parcelle no kuyubaka. Parcelle azaba ari miliyoni 110
umuhuza w'abarundi. Twaratangiye rero gutanga invitation natwe turaza kuzibagereza nyuma ya invitation. Dukeneye ko ikibazo tuzakora mu kwezi kwa kane twari tubaye ko amarana kayirana n'ukwezi kugira ngo bahisha kwe kwaka inzu y'Imana kubera iki bashobora kwibwira ngo none ukwezi niko ukorera Imana mutufise hari umwami Imana yabariti iyo nagukize mu gigara n'urubaga urusengero aragenda barega umuntu yari afise ubutaka kugira ngo abone amubwira ati uri umwami aguhereza kuri gusa aravuga ati ntabwo iyo ushobora kuba ibintu bya gusa ushobora kubikora sere ya gusa kuba kwemera Imana amuha n'amafaranga menshi cyane ibintu by'agaciro. Amen. Maze akubaka imiyoboro y'Imana. Rero mu guterera gukora umurimo w'Imana ntukorera witerera muto uzoronka mu myaka 20 cyangwa amezi ari imbere niba gushika imyaka isaga 20 atacyari yaguhezariza wakuramo ukayikorera wareka uzabona Imana atabaye ningira mu myaka 2 cyangwa amezi 6 uzakubona tutagane ku kwezi kugira ngo icyo ukoze gukorera Imana. Uko kwihuta kunyaruza gukorera Imana mu rusengero rw'Imana birafise imbaraga bikuzanira nawe mu byawe. Ko nabonye maze kugenda mu mamanza y'umuntu babuze ntaterera bakoresha inama bakiganya n'ibyo 35 zo kumuhamba bakavuga bati twebwe tunganyisha cyane ukwezi dushaka tunganyisha ibimwe gusa maze tunyaruze kumuhamba. Hari amafaranga aboneka n'amafaranga aboneka yo guhamba umuntu rero n'azitanga isanzwe nyiza mu ndwi imwe akaba abonetse ay'inzu y'Imana ibisi 3 yaba yabonetse yaba menshi. N'icyo rero ni cyiza cyo muri pasera no kubaka urushengero rw'Imana kandi tukaba twemerera ishengero aho tuzubaka pasera cyane ko amafaranga aboneka turamenya igice tuzubaka mu rusengero tuzokimenya amafaranga twamaze kuyakwiza twamaze kuyaronka abazaba bava kure tubashyiramo pasiteri tuzabagura pasiteri kugira ngo izirabatora baza mu rusengero ibasubizayo. Rero gukorera Imana ahantu mu cyacu kivuga ati nimushire ubwami bw'Imana ubutunzi bwayo ubwami bw'Imana niho muri Matayo niho inyenzi zidashobora gushika n'ingesi kandi aho yashyize ubutunzi niho ubwami niho umutima wiwe uba uri. Turubaka amayetaje turubaka amazu none Imana twayubakiye nanjye ari profete zoshiramo amafaranga no gushima uko nigoro y'Imana. Abantu rero bazaba bagize icyo bakora tuzogira ikintu gitandukanye ntabwo ari cyane bwawe kandi cyane bwawe itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu no tuzohurira hano abantu bose bazaba bagize icyo batereye azaba ari dimanche azaba ari umunsi mukuru witwa wabo bantu bitwa intore tuzowita intore bitwa intore tuzokwambura imyaka tubibuka ari umunsi mukuru wabo. Tuzoshira ku ruhome amafoto yabo n'amazina yabo kuri buri muntu wese nazo yagize icyo akora kuri urwo rusengero ku buryo bazamukoka ko bose bazinjira bazobona tababa umuntu yaragize icyo akora azokwama yibuka icyo gikorwa yakoze. Sinzi kurangira ibuka twita nibuta hari abana bapfuye abanyeshuri barabacafye barabashaka amazina. Twebwe rero tuzongera ku bantu bapfuye tuzabwira ku bantu bakiriho bazima niyo mpamvu tuzobita intore. Burya umuntu yapfuye ari ubuzima bita intwari ntabwo ari intwari. Rero intwari umuntu yapfuye ariko umuntu akiriho ari muzima bamwita intore.
gucira icyo bacika agaciro. Rero umuntu yaba afite ako kantu nk'amakira yamana hafi y'umwana kandi yafungura kurya nk'amafunguye, niyo mpamvu bacamugira ati wowe ko bifitiye agaciro n'amakira ufite nawe barebe. Yesu ashimwe cyane. Si umwera urugo ugabwira bose, utabura kubwira ko umuntu aba afise ako kantu. Nuko rero abantu rero baritoye kubaza bafise bari bikomeye cyane, bazoba begeranye na Yesu Kristo, bazoba babana na Yesu Kristo. Mu kurangiza rero ndabizi nshimira Imana ndakugira byose yadushoboje akagumana natwe muri ibyo bihe bigoye, ariko kandi mu bihe byiza bagenda badukundagurira. Ndashimira n'abanyeshengero kubona nashoboye kumvisha ijambo yera akabazana hano, ariko kandi nkabibutsa yuko hari ibintu bishaka dufise hano. Twatanguye mu mwaka wa kabiri hari cumi na rimwe twaratanguye amasengesho y'ihema iminsi yose ku gatandatu, tuba dufite amasengesho y'ihema. Abarundi babyita mu birago kubera ibyo babona, ibirago babona, ariko twebwe mu gisagara n'amahema. Yesu ashimwe cyane. Turagira amasengesho rero yo kuri ihema iminsi yose ku gatandatu, aho tubona Imana ivuga ikavuga ibizaba ejo, avuga kuri buri muntu wese. Uwo munsi sivuga, Yesu ashimwe cyane. Uwo munsi Imana zizakora amakuru y'ijuru, ahubwo Imana niyo ivuga. Yesu ashimwe. Mu gihe cyose twagira muri aya masengesho, uko Imana yadukoreye umunsi siko yadukorera bukeye. Yavuga kwidurira ikintu cy'Imana yaguye n'umuntu kandi Imana imenyerwa. Rero ni gishasha tubishimira Imana rero iyo yaduhaye ibishobora kugira ngo dushireho uwo munsi nayo ikatwemerera. Niyo mpamvu navuze ati Imana iba hano, ikorera hano. Rero turamutumiye umunyeshengero uzaza muri amasengesho ya samedi yo kwihema, uzabona ubwiza bw'Imana. Aho uvuga ati Imana ivuga gute, igira gute, byose izabikubonera. Izavuga ku buzima bwawe, izavuga ku buzima bwawe, izabikorera muri. Turamutumira rero kuza kandi bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndagerageza rero gushimira, ndashimira, namaze gushimira Imana ndatumira byose. Ndashimira ababishengero, ariko ntabwo ari by'umwihariko Pasiteri Simeon navuze uruhare yakoze y'ukuntu twakoranye kugira ngo uyu munsi ushike tube turi hano. Ndashimira na Pasiteri Rosemary, nawe yarakoze mu kwitanga muri uwo mwaka wose, yarakoze mu kwitanga kugira ngo umurimo w'Imana ushobore kugenda neza. Ndashimira rero muri ibyo bihe byose na Madame Ange, nawe nyine yarafashe ibitari bike. Ndashimira na Prophet Jamari n'atari hano, Madame wiwe yabuze diplome y'ijambo ry'Imana, yagiye kumukorera urubanza, yari kuba ari mu rubanza, yari kuba ndamushimira. Yarafashe ibitari bike. Buriya amafaranga ya mbere ni ibyiyumviro, niyo mafaranga ya mbere ni ibyiyumviro, ni ukuyavuga, ni ukuronka icyiyumviro, niyo mafaranga ya mbere. Rero yarampaye muri icyo gihe cyose, yarantereye ibyiyumviro bitari bike, kanatsinda yambara ati iyo natubutse ahantu hatandukanye z'ibitari bike. Hari impanuro rero yarama kandi zigira akamaro, hari n'amakuru amwe yarama kandi agira akamaro. Nawe rero ndamushimiye, na mwese ndabashimiye. Mu gukomeza twari twagize ikiganiro
turarangiza twagisiganwa kuri televiziyo ya PTV bahamagara abakobwa n'abahungu kugira ngo bashobore kugira ibiganiro bavuga ibya UPC maze abantu bahumbire kuraba PTV ibiganiro bya PTV ariko kandi no gukurikirana ubutumwa bwiza. Turavuga yuko kwa mbere ikiganiro cyuraga n'abantu 300 nta n'umwe yashoboye kubishikana, nta n'umwe yashoboye kubishikana. Videwo ya muntu nta n'umwe yashoboye kuraba n'abantu 300 nta n'umwe yashoboye kubishikana ibyo biharuro, ariko batanu yagize naravye ko twagiye baze n'umutima ko barabishaka baraja kuri televiziyo baragira ikiganiro. Ikosa sibo, ikosa n'abatabaravye. Yesu ashimwe cyane. Siko bino ikosa sibo, ikosa n'abatabaravye. Bo baragira ibidewo twashyizeho twameze nka kwa kundi impene yabyaye buci wasigaye nawe umuntu bwewe kubyara twabyaye nasigaye abo bantu kuraba batarambye gusa sigi wacu ikosa nakakuyeko nibyo cyashima yuko bose nimba bahari bashobora guhagarara hajya abagiye kugama bose bagahagarara mbere yashitse abagiye kwiyenganwa baze bose bahagarariraho ntaho iyo turiho turavuga kwiyamisa no tukaberana niba bahari bahagarariye bose abazi bakiyenganwa bose bahagarariraho. Frederic ahagararira Pinky bazi ko bagiye kwiyenganwa bose bagize video YouTube banagutora naka naho wasibye ntaze bose murari bangaza nabo bari naho Ansira mudar Sophie Nadege intego yaraye asigaye ariko komeze nani nakubaka usigaye yaciye imana bageze rero imana bageze neza imana bavugisha mukomeze irya shene irya televiziyo mwigira naho ikosaliri batari naho ikosaliri mu bantu bakabaranje ariko mukomeze rero nabo hari icyo bakoze gikomeye cyane nagomba guhera mbona taje nyamuntu ntiyashoboye kuza ni Isaac TV ntiyashoboye kuza
ariko rero nabo bari kwasa prosetika yiwe. Isaac TV yashoboye kuza hano, twarakoranye ikiganiro kimwe ndamuhanurira. Icyo kiganiro kuri televiziyo yiwe cyarabwe n'abantu 30,000 kandi icyo kiganiro ndamuhanuriye byaciye bimushikira mu kwezi kumwe gusa, byaciye bimushikira mu kwezi kumwe. Nabari rero muri icyo kiganiro cya Isaac TV twakoranye ko cyarabwe n'abantu niyo senga nawe n'umudamu nawe twamuhaye certificat de mérite. Nimba hari waserukiye Jojo azamutwarire runo rupapuro rw'iteka. Ni Bizimana Anne-Marie nawe nyine yoza, nawe twamuhaye certificat de mérite kubera umukobwa yitanga. Urabona ko ari umukobwa mwiza, umukobwa yitanga iminsi yose wabwiye tunagikuye iyo twari turi kuri anniversaire. Ubundi sinzi ko ashobora ari muri kino kibanza, nawe twaye certificat de mérite ashimira Imana Christophe, yashoboye kuza uyu munsi ntiyaje, nawe aba mu Gatumba, ari fidele kugira 10 arabugira 10 kuri bikashi, akora ibintu byo kudandaza inyama. Yaje hano ngo bitameze neza, yarahombye, ndamusengera ibintu bye bigenda neza, ikimenyetso ntasiba kigira 10 afuma kiruka kuri bikashi kuri fukashi. Shimira Imana ya Christophe n'akarorero umuntu nawe ibihumbi 10 arakirungika nataje gusenga nataje uyu munsi, ariko nabo tuzamuha n'urupapuro rw'iteka. Hari ubundi twaye certificat d'honneur ni Ndayikunda Ansela Radegonde, nawe nyine ntasiba gusenga, evangeliste ntasiba gusenga hano, arakunda umurimo w'Imana, arakunda umurimo w'Imana. Niyo mpamvu nawe nyine twamuhaye, nawe nyine sipari ngaha, nawe twaratanganye Gatoke, yaje mu Gatoke adakijijwe, hama yari ibibazo byinshi arabatizwa, ye n'umugashomeri akora akazi k'ubufundi nibyo. Kuva icyo gihe rero tumaze kumusengera ntarigera ashomera, kandi iminsi yose dimanche bamuhembye igihe ciwe ndakibona. Yesu ashimwe cyane. Pastor Amen ndamubonye. Ubundi ni Pastor Rosemary wa hano, ni namukuze nawe tumuhaye certificat de mérite, ni namukuze haba kuri radiyo haba no muri eglise. Si ibyo gusa, kiriya kintu cya partenariya babaye ponctuel, ibyo biyemeje barabikoze ku kwezi, mu gihe abandi intege zigiye ziracika. Ubundi duhereza certificat d'honneur ni Reverend Pasteur Baseka Simeon, nayo namuvuze. Nababwiye tumaze kuvugana agatelefona Bishop ari muri Canada, urumva ko yamubwiye ati nyarutsa, ariko kandi biciye
Haleluya! Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, umunsi wo kwigina y'imyaka 3 nk'uko twamaze kubyumva yuko isi itanguye. Twamaze kumva ijambo nyamukuru twashikirijwe, nta byinshi mfise nongera ko, ariko icyo novuga cyo kimwe ni uko igihe uyu profeti atangura umunsi yatanguye ko ndawuzi, ibyo yababwiye byose kujya byagiye bikurikirana ndabizi, gushika n'uno munsi ndabizi. Murabona n'ubu ndi hano, ingorane yagiye acamo zose ndazizi, twaba turi kumwe, yaciye mu bintu bikomeye, ariko no gushima Imana kubona uyu munsi ashitse hano kuri uno munsi ibikorwa biri kubitera imbere. Nimwabona igiti cy'umwembe kiriko imyembe myinshi kandi imeze neza, muzohasanga abana munsi yacu n'abatari abana bari kubatera amabuye. Ntibashobora gutera amabuye ku giti kitari kubinyuzi byabo, batera amabuye ku giti kiriko ivyamwa. Ingorane yagiye acamo zose n'ubwo yariko ivyamwa vyaraboneka, hagacaboneka amabuye ava hirya no hino yo kurondera ivyo vyamwa kugira ngo babihurungure, ariko Imana yashishikaye kubana nawe. Hanyuma hari ikintu akunda kuvuga cane, arakunda kuvuga ashimikiye ku kintu citwa ikigiracumi. Ikigiracumi kiri mu ijambo ry'Imana. Ikigiracumi ni ingirakamaro, yatanze n'akarorero ati niwarya ivoka canke ukarya umwembe, hariho urubuto rw'indani rurya ntiruzurye, rurya ntiruribwa. Abumva ikirundi kiramwumvise. Impamvu agishimikirako yaragitahuye cane, nagaha mumbona baca umugani mu kirundi, umukuru ntabura mukuru we. Siko bavuga? Ni mukuru wanyu, ariko arafise mukuru wiwe, kandi nanjye mubona arafise mukuru wanje. Rero iyo ashimikira ku kigiracumi, arazi akamaro k'ikigiracumi, kandi ari mu wa mbere bagitanga. Kandi iyo yahezagiwe ndatanga ikigiracumi gusa, atanga ikirenze. Ndabibona nanjye ahora mu kigiracumi kivuye muri we. Namaze kubabwira yuko ngo nta mukuru abura mukuru we. Ushobora kwibwira ati none we atanga ikigiracumi ahora kiyiwe. Reka dukume Imana bayumve. Amboza yanjye kandi ntabwira cumi gusa, ambirenze. Imana imureze. Yaciye muri byinshi, ariko nanjye mpagaze hano uno munsi nshimira Imana iterambere agezeho. Aho ageze Imana ishishikaye kumugirira neza, ishishikaye kumuhezekera, ashishikaye gutera intambuko aja ku yindi. Yatangira mu misozi, aravayo ijambo ry'Imana rivuga umugende kuyinjira mu gisagara. Igihe yava hariya yaramusezeye, igihe yashika aha yarambwiye ivyo yacamo byose twagiye tuba turi kumwe, kugira ngo badoraguye rwose. Niko byagenze, sinabisubiramo. Ndabisubiyemo baba kurora ijambo ryavuzwe, niko nyene uvyakire utabivuze, niko vyagiye bikurikirana, kandi byose nta na kimwe ntazi. Rero ushishikaye kugubwa neza, ushishikaye kuba mu rutonde rwiza. Imana ishishikaye kubana nawe, ushishikaye kumusengera kuko nabo basengera,
kandi natwe dufatanyije hamwe turabasengera Imana ibahezagire. Uyu munsi uyu isahihi uyu munota uyu musegonda aya matyense ibi bintu itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu 2021 ibihe yarariko Imana ibahezagire.